بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. Bersyukur Allah Subhanahu wa taala. Eka ni kita. Karena bekas kemula menurut bismillah alhamdulillah saya mungkin. Usku itu dekat dengan subjektif isi malamian di pasal akidah, pasal tauhid insyaallah Subhanahu wa taala. Dia pe let TV yang kapital kapital ini yang bagi kapital ini lima kayu do lima kayu bisa kongtinin nubus ini terambahanin si ini nubus bagi hati ada sebesar tek kerja sablia ini sabda buat tek kata ada buat tek kerja buat nubus yang itu beseratan dibalik yang melingkan bisrainin padu sab bisrain puasamian balik-balik saya pergi ini ngete bisara bangero si waktune puasa ngete bisara bangero si waktune haji demikian ngete bisara bangero si waktune yero dumen ko sembahyangin dumen ko zakatin samian yang sembahyangin kabali waktu bisara atau hanila layang kan ekap bisara begini yang nasib nutehin yang bang puasa makin puasa ekap bisara tehin pengeset tehin bang si yang waktune demikian sehat si waktune. Itu kapital terberembuan ini sampai ini pasal menghaji. Dembuan menurut Islam lima, yang pengtinai syahadat pengtinai sembahyang le ini menghaji. Nah, aku mempenuku dan seharusnya kaba tahun ini masih sebesar TV. Saya kuadu besar cian, dia mencari dia balik samian, apa dia mencari bisa balik lagi makam sekitar itu karena dia kan. Dan pulang sampai pintu itu dua semana sampai bahasa pintu dua semana sampai pintu piuni sampai kita makaji sama makaji sampai sampai cuma mereka tahu aku bangsi nak kam mereka jalan sini yang cuma gua na kita bikin pun bisa ngei tapi pas tampil kita haji pergi asal haji pada haji ni pergi ini bisa dulu kita biasa si Filipinas berisi Filipinas ini atau masalah ini semua kita tu banggaran asal dia taufik kepada Allah Subhanahu wa taala. Gero kita asal dari Allah Subhanahu kita tepiu. Esa waktu mismo dalam Makkah kalau ketawat ini kami ketawat usul meyakan lusamian na iwan megacin negara kita haji. Negara bisa pintu na Makkah resami hingga sekian haji bangero haji. Sayang. Nah semua ini dimana banikin ini rukun semua uang ban taufik kepada Allah Subhanahu wa taala. Pergi mula-mula megacin dan domen ko pagsambayangin, domen ko pagpusahin. Bohat kisah yang angkat bohat pergi dua parkal adu dua inui kisah barang sesuai tinan bagi luhub duk lebih-lebihin arta sesuai tinan bin usan atau sesuai nusamnya. Nah kita bisa nusahin ke hamparan terbanggar arta kita lebih bisa nusahin ke kata terbanggar hamparan tengah penuntut kita tepi samnya sesuai dua eten dua ini bagi tuhut sebenarnya baranun sebenarnya kuali baranun tu sebenarnya kuali arta misalnya. Sebenarnya ambani yang sampai naruk ini bisa bente kita kaya tapi na murah-murahan daluhan lihat na magniat naji kita misalnya yang bang pada seperti penabut Allah Subhanahu wa taala yang tujuh menghaji waktu sama nama hajian desa jebalik setengah langit di penapati Allah Subhanahu wa taala bang pada seperti itu haji bisa haji sama dengan haji yang ala anena tawakkal bi'anna Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah Subhanahu wa taala katim wajib. Bagajin wajib dan buat apa bila wajib Allah Subhanahu wa taala segitu. Walillahi 'ala an-nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila. Inna Allah Subhanahu wa taala Muslim Muhammad sallallahu alaihi wasallam amban si hadis Ibn Umar بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. Ini
bisar Allah subhanahu wa ta'ala fardu te dasal wajib sikit bi bian haji walillahi ala nasi hajjul bait us bian sikemon manusia pina fardu wa Allah subhanahu wa ta'ala sikit bi in ke haji sumewa ni syaratnya man istata'a ilaihi sabila kakiti pilos Allah subhanahu wa ta'ala sine pina wajib atau pina fardu Allah subhanahu wa ta'ala sikit bi haji sikemon manusia muslim ubus man istata'a ilaihi sabila sine yeme kege es tujubihin tujumakay magati samyan man sine mekege es metebit bangay mekege es sine si bisrailin gagit tapadoso pinawajib sikita kemon manusia megajin ubus sine pin Allah subhanahu wa ta'ala kam meke kolein wajib sige kita meke kole ka wajib ge wajib amban barante ge meke kole barante charata ate sikemon dengan tapita sumber saran sinin bangero kita meke kole jubi ga wajib sikita megajin bisan si bisar Allah subhanahu wa ta'ala so bisaranen yan ne pe wajib ko pen sikam megajin kemon ko bagsambayan ko bosen spesies sine kan mekeges metibihin sinapain ambat ine bola ambat baran duk arta seken so begitu bangge mekeges baran bin ke gara arta bin akan mauutang yang menjadi kita mengutang pasal haji atau orang sakit ke saran bi ke tumpe kita bi atau harus sampean bi ke karta dia makazari ka wajib sikit bi ka kita bi kita bi muritan Allah subhanahu wa ta'ala gai kita bi Allah subhanahu wa ta'ala ubus ebe bisrail Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yebo onan sin agama islamin lima kayo nengi agama islamin sini panagihan lima kayo bang tipatenge wa tabi olong limainin Islam ne kiti manusia Islam ne hadi Islam ne agama ne kaysa magsahada kene manusia nebut kalimat la ilaha illallah Muhammad rasulullah kaysa bang manusia nebut kalimat la ilaha illallah nebut ne syahadat si Allah subhanahu wa ta'ala duk magsahadat ne si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yan Islam ne suege no mararahi genen ke bang nabu adu suepin ne na kerwele ne me us magsahadat ye yan suepin ne petengene kalau sambayangin bisa makin denge due ne denge udu ne olomin denge ubus lepe completo wa itai zakah bang pinne ni asin ke pengurung wa Tuhan nampan ka Allah subhanahu wa ta'ala juga bang ni arta bite pengurung wa Allah subhanahu wa ta'ala juga sumegwa pinne kam ngurung zakat asal wajib zakatin telu olom sikampat olom makin nenge agama Islam makin kita keran Islam agamaten Islam kita ju Allah subhanahu wa ta'ala suepin na kam bang haji tu baitullah bang nagkikisisi nagkikisi ko bisramihan ne ubus si kelime makin kompleto asal Islam kemon nenge dinang tena na kita Islam bang pinne ubus muasa kam magteka wala Ramadan ini magsahadat magsambahayang magzakat maghaji ug magpuasa ini puanan manusiain bang bisan nga hinang lime para ka sadi ang malibainin bang hinang nga magsahadatin si Allah subhanahu wa ta'ala dug magsahadat si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ubus magsambahayang niya ubus magzakat niya bang ni arta na zakatan bang mamot si haul ne si oras na si nanggatan ne ubus maghaji niya bang na arta dug bang magikola iya baran ng samya magikola baran dug arta ne dug bang magruwasa ni si walang tek bang ramadanin bang hinang ngali perkara ini hinang ngali lima rukunin enen Islam ni bisan kehirang sedih bisan kehirang sedih samian dan enen Islam ni Allah subhanahu wa ta'ala atawanen agama Islam ni Allah subhanahu wa ta'ala dimenne tinen idar gede sumegwa Allah subhanahu wa ta'ala wa may yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin sini manusia maghinang agama rumen agama Islaminin ene bin Israel ni perkalainin na manusia gay mag-agama natin gay magsaharat si Allah subhanahu wa ta'ala gay Muslim Muhammad sallallahu alaihi wasallam gay magsambahayang gay magzakat gay maghaji gay magpuasa buna bang manusia yan duman Islam buna bang manusia duman Islam si Allah subhanahu wa ta'ala iyakan kita biyakan bangsat biyakan bangsatan biasuk bangsatan bi yan sambuang din jabang lusi kita dog Tagalog atau sama ina bangsa sumago binisara si agama dumen agama Islam bangga hinang ne yen lima perkara ini bangga hinang lima perkara ini ubus
bang supaya bang hinang lebih parkalainin lupa di sekitar me aman me kampu aman me kolonnya sanan bagi nang lebih parkalas ya na nen itu bang sabi saya upam supaya gua agama Islam tu Allah subhanahu wa taala agama Islam tu Allah subhanahu wa taala bilang sedih bang sare so bang hinang lebih parkalainin magsyahadat si Allah subhanahu wa taala duk si Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk magsambahyang duk magzakat duk maghaji duk magpuasa bisan ina bangsa samian sumaygo agama Islam tujuh Allah subhanahu wa taala wala sinin ya puasa manin yan detinan maralahin dalil nen yan asal part umpan Allah subhanahu wa taala sikitili tujuh kitili maghajiin duk amban bisara Allah subhanahu wa taala mian duk mian bisara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mian asal duman ina rukine bangnia ninggalan bangnia ninggalan yene manusia ini bukan agama Islam Allah subhanahu wa taala bang manusia ini ingat tadi mekeges baranten biduk mekeges artaten bukan kita maghaji ingat tadi tertinggal tadi yene dan buah rukun pinapardo Allah subhanahu wa taala sikit yene maghaji nabus magtinggalan tadi hapat sa hinang tadi mian buka dapat kita masuk maghaji hapat sa hinang tadi nanginggas Tuhan tadi artaten pengusalan tadi pasang baranten bisamian mian ubus sergi bui magajin pakali-kali tekar magajin akit biu ingat tabi bisang kita anak yakan dumeng kita di Islam tujuh Allah subhanahu wa taala kalau sinukut kita Allah subhanahu wa taala sa gawai ka hinang tabi magajin magkikes baranten bi duk magkikes harta tabi sa tujuh makkah bibito iya sumagua bang tek kasaben par waktunan mian naiin bang magkikes kita bi ko bisaramian amman baran sa harta asal wajib sikit bi sa tujuh makkah magaji supaya kita makaji sa peluas ubus mian dalil den amad bisar Allah subhanahu wa taala duksi bisar ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatinen kafartunen atau kewajibnen asawa ke nisistada sa sunah hinang tadi gimen basta gimen me sunnat men me indaruk ini sumagu asal daakan pet amal Allah subhanahu wa taala sikit bi supaya kita makaji samia pe sunu manusiain bang maghaji tembuah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinila wiye tinila sahabat ben rasulih ben Rasulullah akahanum ko pinne bang ine pinne sabhap ne hinang tujuh Allah subhanahu wa taala atau sabhap ne ibadat tujuh Allah subhanahu wa taala hinangku akahanum ko pinne bang ine pinne hinang indang mahapin umus mian irin may magwa hadis Abi Hurairah umus besar sinambungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pinne afdalul amal besab-sab na hinang pinne ibadat tujuh Allah subhanahu wa ta'ala amban kemun panagnaan hapinang yene pinne al-imanu billah yene pinne subay kiti magpercaya tujuh Allah subhanahu wa ta'ala yene bisarate bisi manamian elumian bisarate bisi manamian pasal Tuhan keberapun alamin subay kiti magkahagat tujuh Allah subhanahu wa ta'ala kuing pagkahagatan bi dumen ko pinain si manamian kuing hejenen kuing teingenen kuing pegsayenen kuing gay manjari sayir subay kuha yene sabhap le hinang tujuh Allah subhanahu wa ta'ala ga kita bilukan sumegua amban pengetian tabi behe tabi duk testigan pengetian tabi seben natin pagparacayatan di pagkagatan bi Allah subhanahu wa ta'ala amban kemon hinang tabi kay periata darajatin amban ini hinang niya niat tabi hadsa pengetian tabi dalam pengetian tabi ikhlas samian magkahagat bi Allah subhanahu wa ta'ala bisan ga tikita tabi Allah subhanahu wa ta'ala ini insafaf na ibadat bin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala iya wegay wegay magsahadat wegay sapap wegay sapap na hinang tujuh Allah subhanahu wa ta'ala mangkin sa gay magsaksi tujuh Allah subhanahu wa ta'ala gay magparatsaya gay mahadji Allah subhanahu wa ta'ala bangkiti manusia bangkiti miyan ipun mismo sine mismo Allah subhanahu wa ta'ala magsahadat si maran-maran magsahadat si maran-maran Allah subhanahu naksi si maran-maran sa amin ini iyo si dalam Quran besar pero Allah subhanahu wa ta'ala syahidallahu annahu la ilaha illallah bennal Allah subhanahu wa ta'ala
mismo baranne magsahadat si baran-baran na sa niya. Yan itanda kaya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Na mas pesong na kita hilang ng sa mga ipunin asal sumahuwa. Nabi hatibi. Gaya kita uhantin yung adag Allah subhanahu wa ta'ala. Gaya tala ang matalahin ang kita yang berisara matalahin. Tala ang matalahin. Sumahuwa gaya tibisara mangguhin kita mangatag katalahanin. Lubang binisara man matipidin. In bin Allah subhanahu wa ta'ala nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. Bin Allah subhanahu wa ta'ala kami pin ataw ako tapit ko pin na siga magbilisan na matipitin ang banene bigtal kain o hatkilong din sigitin tapit na Allah subhanahu wa ta'ala mamparat na kaya mampitu sigitin bisaran pag bilisara matipitin sunagwa gay man jani pin tibik kuing gikitipitin da amay da bisara kuing gikitipitin bang saing bang antag pag nekisidik kiti may kay batal ine pag iman tibit Allah subhanahu wa ta'ala sunagwa dalam pengitan dan bit Subaitik sempurna pagkahagad dan bi wa Tuhan dan bi Allah dan buabu Allah subhanahu wa ta'ala iya mamayaman kita hindi duk iya mengelipus kita hindi duk iya mengetahuan kemon kita hindi kalat dan bi mian dialem duk sitampal mian duk sayang di sikelaw dan buabu Allah subhanahu wa ta'ala mengetahuan kita hindi ini jadi sahabat nahina bin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam si sahabat namihan bangkyaw magkahagat si ben ng pagkahagat ng Allah subhanahu wa ta'ala dapin ni sulit iyawan bangsa hindi sumagwa magkahagat ko ng puso ng Allah subhanahu wa ta'ala umos dan buat sahabat men tukit peneras mulapin okay kitawahan ko na sumagwa akaharun ko pini bangya pini sidiya panindong kitawahan batang namba pe kitawahan na batang namba bersama sahabat niya umos Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niya pinne sahabat na sumakir mara akan ko pinne bang niya pepang niya pepang akan ko pinne do kitawan then mian sahabat niyan apin Rasul sallallahu alaihi wasallam saphap na ibadat tu Allah subhanahu wa ta'ala puas amban kepek iman tu Allah subhanahu wa ta'ala yene pinne nagjihad kar Allah subhanahu wa ta'ala nagjihad saphap na ibadat tu Allah subhanahu wa ta'ala nagjihad tu Allah subhanahu wa ta'ala sana nubus nagjihadin dan buat do maksulit lumen penjat ko itu maafnya bang binisara jihad ko itu binisara jihad binisara Rasulullah SAW ga asal ko langit tok bulan penulit sana jihadin yaru inenan jihad dan buat do maksurin li ila kalimatillah erwi bagian minaksud nagjarim ayan tibisara wa Imam sallallahu alaihi wasallam sabhab ne hinang puas amban kay pag-iman tu Allah subhanahu wa ta'ala ini nagjihad ini maksud ni magjarin ini ngangkat kalimat ini ngangkat Allah subhanahu wa ta'ala ngangkat ini kalimat Allah subhanahu wa ta'ala na po ito maaf niya pagjarin naman pagjad inapasin supaya makitingko magrata siya supaya may dosi kasama supaya atau supaya may kutaw tarik kini iyo periana maaf niya maaf sa sabasun asal magmatan do si Rosti Salata ko ito kasunduhan negara pekemon medjihad sumegwa piyo ngamungan medjib embusin medjib na sibilan na ko jumela limita ini jib men musahidin basa sebab antak jihad Rusia jumen jihadin saya nangkan ko ito teman saya bisahin jihadin to sa hap na hinang yene bang megjihad keo maksud nun ngangkat kalimat nilai kalimatillah erwi bang puasang banyan bang asalnya ni kita mag-adukad sa kita dili ikaw peheng ni kita magsambahan na sa kita magpangadya na sa kita magbasakuran na sa kita pag-jihadin tala na mamatalayan sa amin pag hinutong sa amin wallahu alam na bobo Allah musta'ad na bobo sa so lumana sa Pilipinas ko ito si may Irakian mag-jihad na mag-jihad si may asam si may mag-jihad mag-jihad muslim takin jihad yang gana niya berisara si may Haji Bisrael dan buat doang jihad sahabat na hinang tu Allah subhanahu wa ta'ala yene bang jihad karena ngangkat kalimat la ilaha illallah erwi sine ini ko di Muhammad sallallahu alaihi wasallam agama din sa amin pinitenggenin gaya baya itinin miyan elekeban agama sabdi erwi jihad sa isa nalo sikit juga bagagama kita karo kita pinegas mo kasi napikir ka magsambayan magsayan ngaji kita piyo na malamita na mandiata yung checkpoint ito tunga tangi ngaji agama kan supiti pinegas sabihan sa kagit pinegas sa kagit hurriya kita tawa bea-bea misalnya nah hanggang saya wallahu musta'an saya nasa sumegwa aja pikir bidisahin to
nagjihad sa hap na jihad, sa hap na ibadat tuju Allah subhanahu wa ta'ala, puas amban kahagat nag-iman, yan pinne al-jihadu fi sabilillah, nagjihad karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bang jihad puas ang baniyan duman karena Allah subhanahu wa ta'ala, ito man bisarahin, wallahu alam na sa inagkahalatin. Umos, tukit sahabat na, niyo pre. Rasulullah pre, okay, kita pula dua perkara. Mag-iman, mag-jihad, sahabat na afdal ibarat tuju Allah subhanahu wa ta'ala. So ibang niya, alabay na akahanu kurang pa. Inakani sa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Telu ketelunan. Pinne ketelunan pinne yene pinne maghaji ko pinne haji mabrur. Ini. Walhasil niya haji duman mabrur. Niya haji duman mabrur. Sabhab nehinang tuju Allah subhanahu wa ta'ala ketelu amban dua perkalamian ini maghaji tuju baitullah supaya haji ini haji mabrur. Haji mabrur. Bang dumain haji mabrur. Ada kala haji ini gak terima Allah subhanahu wa ta'ala. Berterima Allah subhanahu wa ta'ala. Supaya tandaan nan sidin terima haji mabrur. Kita besar wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bang dumain haji mabrur itu kan Quran insyaallah. Gana Quran ini. Gana dumain aku magbesok bisara Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Afdalul amal ini pen hajjul mabrur. Sa puas ang banduele ini pen bangka maghaji tuju baitullah tuju Makkah haji mabrur ini haji etine mabrur. Ini haji mabrur. Ini haji mabrur. Haji mabrur ini haji mabrur. Maghaji le ketuat bere haji le. So mabrur le. Ini pen haji manusia in maghaji tuju Makkah gak hinang duse. Iya. Gamit ng gusto. Etin maghajinin la yukhalitu lisan nabuar la yukhalitu lisan hinang na leke wala sa paghajian ga sigetan na pinne duk na nagdusahan na sabiya. Napite bino. Mahaji kita bi kuito. Kuito maghamla ko. Ini be si kita. Magbawa sama. Magse pus driver pun si Abdu. Luksi mas, kaya ako mahaplalah sa amin. Nah, nubus ko si Abdo, sa ako pinag atuan pinne me, din merentahin pinne kaya mo si mas na sa pinne basa may lain pa sa rono. Siya, abin si mas, anak gay pinne kato si pinne nus. Dapat palingan to pesirian magsasawon may sama ako maghapasama pasahero sa amin. Magsasawon Nakuing gini bang lain si PGG kan kita iru le magsakto na sa amin magantan na magantayin magkambay magsasa na magsasa ini le sa ini lu hinangin sige jamaat le hajitali ne pen haji mabrurin subege tahinang masayin Lagi bang tahinan sa ito maghaji na sa Diyos sumagawa doon magpasiyal betul bisa magpasiyal kita po si Makkah ngelepas artatan bi ngelepas lugten besamian sumagawa doon mabrur tuju Allah subhanahu wa ta'ala bin Israel na sini sa hap hinang tuju Allah subhanahu wa ta'ala yan puas ang bandumian ibadat yan pin maghaji tuju Makkah sumagawa yan pin haji mabrur nangkan dumen perkalain dikit-dikit bang kita makaji. Da petirba bote barantan bebiu pepete barante biru arta ate itu bian puan ibu hatusan ibu Pilipinas samian pegpiu kita kan dem bakain pegi pinengkar orang kita naut na samian iru memekasi elesi lihat ku itu mesama yang kita kapu samian tu na naut karang demikian man Pilipinas naut na samian urus binisara wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama haji mabrurin pemante bi tinartantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sini tinartantu ini bene wal hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa al jannah imannya enggak binisara mian menjadi enggak binisara semua asap hinang sebab bis hajjul mabrur bene Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal hajjul mabruri bene haji mabrurin mangsi hinang bin tidak pakai buhatan barang bin lepas ada bisamnya haji mabrur tinang bin gani penung bastuan sedia mereka melingkan mendilam suka tahu celokam iya haji tenung basanin wallahu subhanahu wa ta'ala haji mabrur
Darumain magtek ka do pagtek ka do hato kabisan na makatop me enem drukten asaman tawap net atawanan magsahib bigiteg me tel rumapat misamian pagtek ka pinain daw nang itigit samian atau daran kumutap daran ko gene bakasanda ubos pag-ubos de som tawap pida mian meli me surban pinain o surban pinakap de bakas bahati de samian bakas ini ko dok nabe meli tasbih ini be tasbih goka ini goka biain abas ambak na basa bahati sa elementan da upay bisan magtawap kita bisan maghapi bisan magsay kita o gaban ubos de muna samian bakit sabi tayo makitiba dahil sa amin wallahu alam sumagawa magtimamalin Benin bisara ko sumagawa tayo bisarahin mangin tanay mahajitan bibang sumagawa duman piyo magduse duman piyo mag-ibarat duman piyo sumagawa mag-ibarat to Allah subhanahu wa ta'ala namangupama paglain bagway na pasero siya abduhin jama kaatuan sa amin na nangitagite embes kinalay jama si Fox sa amin lela kemon ilalahi magtut lela geman jani gemeg sakit-sakit jama si Omar si Abdul sa amin din dekemon geman jani na tu ini ga de berdoa ini ilunen sa umusin wallahu alam ya hajjigit di goituhin dan buah sa Allah subhanahu wa taala at ini me an mengangkat kita ini menimatin umus okay amen kapan dia kita menghaji urus menghaji kita ni menghaji menghaji kita ni naghajiin ko magsambayang magsambayang kita bibito na sambayang kung hindi mangkin inenan ahin dalam sambangat ng sambayang atau inenan sin sambayang nasi kita min kemon expert kemon kita nambang kita han teligemon ine sambayangin bisara ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam penne sambayangin yene penne bang telukan niluk takbir bang naus maka Allahu Akbar manusia harus nakbir nang bayang na yan sinagalan ngay penne bekawasa penne assalamualaikum dalam sambayang manusia yan wala si kita hantin na yan kita han Allahu Akbar sambayang ubus mag-anak bir masa Fatiha ubus masa Fatiha bang na pelete masana Quran masa Quran ubus Allahu Akbar beruku ubus masa ruku ulit ubus sama Allah sabihan ne kemon kita kan ubus iya sampai kita kan sampai ubus maghaji sa maghajiin wa durang abag pungtan sampai sa niya ubus kita sampai apa itu maghaji awe bag sampai kita kan tibi rukunin sabihan ne kita tibi wajib kemon kita kan iya Bisi sa maghajiin maghajiin pong diri sambahayan. Ubos niyo lagi tayo maghaji pag ibisaratuhanin maghaji kita bi apinawaz bisik tayo maghajiin. Kung bisaramat maghaji lagi tayo kola kita bi Jumaka yung arta at bibi may kagayas to Jumaka. Nubos samyan. Pag-iina na pastan ko tayo bisaramyan haji tong basna para Allah subhanahu wa ta'ala. Nubos maghaji lagi tayo. Tagnatag na kita mag-iina maghaji si Mika. Napiyo lagi tayo. Maghaji na kayo sa Abdo. Nagbawa sa mga uus, may kupusabdo. Kitawhan, may kupusabdo yan. Kitawhan kupusabdo, kaya kitawhan eh. Kaya kitawhan doon, bang kita po, ang inibinit. Inibinit, bisara ko lang. Bang kita ang panmikat, upos kaya ginibinit. Yan ang mikat eh. Ngaling ka ang mikat, kaya kita may giharam. Ping kupusabdo, atau pala ako na may gimit kauhin. Ping po si Siro, lukali, sige tao. Pag-isabdo kituhan na kasi tagalay na pinipag atuan bang kita dia mikira mamambitat mikiru mengano kasi kita mengano dan bu amandru pun ya kita kini bagi jiten pinku dia mencari ke abdu am qualified bagrai sing bit buhari kita hari dia atau si anu atau si siru ya kituhan de siru bagrai mungkin ne Magihirang mga reverend pili, pang tapos sa kapta. Nag-isip iram sa amin, maglibutan na kam sa amin, at sa-isip. Nain, biyan maghaji ni, mangkin ni mag-bikat, mangkin ni mag-ihram, atau sampai din ang baka, mangkin ni mag-wasem, sa amin pinay maghaji na po, mangkin na po sa amin. Inalay, tag-atag na kita, pinay-wajib si kita, ngayon ang rukong wajib na po, tag-atag na si bikat, mag-ihram. Ubus, yan lang tag-natag na talanggan, kaya tahinang tayo naghiram ang mamita. Ubus, yan tag-natag na kita maghinang, maghaji kita Jumaka, naghiram kita ang mamita. Ubus, tag-natag na gala, tag-natag na kamali,
kalau masa sinta samian ini inutan kuai begitu bi lesi begiram simikat kita berganti waktu juga kita berganti sama kita sami lesi begiram menghaji ini menghaji ni kan ini menghaji buat yang baik tujuh dia tujuh Filipina tujuh anu sana ini maksud menghaji ini dengan kata hinang dan buat amban rukun ini tagna ini rukun menghaji ini pinnya al-ihramu min al-miqat sudah kau mengiram lesi miqat iya bangga kau menghaji kau dia mengiram miqat ini kurai dia tadi menghaji mungkin makasari dah ni ya dan buat amban rukun hajiin dia nampak kisah sini Syekh mana sini sedia mencuai sini si Pops kisah ini si ini rukun haji kisah empat kamse siap ini datang rukun siap ternase ini rukun kisah piung kamu kisah dua mereka dah berseratan lebih kita beli penne mana aku apa ternyata aku bersih berbagi tapi kalau tahu masih jangan tapi kisah penne rukun bergajiin ini biar amban miqat al-ihramu minal miqat so kita berkira miqat mesti si kedua dah sebut apa indama si kedua rukun ini rukun piung nama si kedua rukun si ketal empat rukun haji beban ku sembahyang ini kerumen semua ku empat kayu tu banggai terhilang empat kayu ini lepas harta dan bimbe itu semua Pilipinas lepas lubuk dan biamban amadaria jamian piu haji kita pasir samian ubus tek kalau buksa sakit itu dah aku nada kaisa mengihram amban miqat itu mengihram ke amban miqat darah rumbi bang ini ihram beli bahasa Arab dan bisa tu kalau anu tahu bisa tu kerue si ketal lusa si Malik ini Malik kerue ni menghaji kita berkeman gana dembu harus tugas keman tugas menghaji alhamdulillah kem kan ya makanan keman alhamdulillah tugas menghaji setiap kita bekas menghaji kita mana keman dan ada dia mencari menghaji kita hanu perkara ini mengkesimu dia mencari walau sudah ketuan menghaji angkan helu ampan kemon di por kita minambayang supaya jangan mesti bersembahyang di por kita muasa supaya jangan mesti berpuasain begini bagaimana puasain di por kita menghaji sumegua kita bidang lepas parante biduk arta tebi bagtile ulusi Pilipinas semeseten bimang ini inang ten bimang bengi begaji labot semaka samya dan kita nasi alhamdulillah hakim ini pendek kulang ne menghaji lor waku ke mungkin lagi kawa tahun sana si Abdul ke benda asal menghaji kawa tahun indam lor waku minta tapi asal ke ko kole do kulang siku na gara terapat na so pion ko pag ini nang tilok sa menghaji kaisa rukun ene penne mag-ihram amman miqat suwe jadrin suwe ingat si kedua rukun bangkau tek kelai si Makkah yene magtawa demi kesipo si kedua rukun si ketel rukun ini mo magsai si keempat rukun ini al-lukub bi Arafah ihram nabamikat duk magtawa duk magsai duk yan leperien si Arafat siya lalu ini banggai tahinan tapi empat perkara ini itu ini rukun rukunin megbida dok wajib sembahyang doksi sembahyang saja megbida dok wajib rukunin bang niya hinang tabi rukun buka tahinan gay menjadi subay binelikan gay menjadi girintian gay menjadi nutahan bang enen rukun ga tahinan sumegua bang wajib kegantian bisa gay belikan no subay ko magbulta ini pilihan bang Lucy bang Lucy pegajian ini magdam bang sembahyang ini pegajian susud cahawi oleh sembahyang bang si haji mian ini pin magdam kau magganti sana bang wajib tahinan bang wajib ke talanggatan bi pakai bang rukun ke mencari ini empat perkara ini gata hinang te waktu kita menghaji dia mencari pinain numbi kambing aku samir atau muasa aku kai
Sumegwa sumay hirang tabi ginatian ini nang kembali ini Pak NGN. Iya. Nomos balik kita tengah-tengah hinang tabi. Tengah-tengah hinang tabi mian ini biar nag-ihram antag duman dalam Makkah. Sumegwa simita. Nag-ihram simita. Ubos lu si pag-ihram simita niya atas dua perkala pegenuhan kemon manusia. Mulahbat kemon manusia itu siya. So kita tidak ada kan magsadih-sadih lang yan. Magsadih lang. Heti ihramin. Bang si paghaji binasa si paghajian. Al-ihramu min al-miqat yan penne magniat lesi miqat. Magniat ko binasimu yan Nagbiat. Aman kang nagbiat, lesi mikat pagkadyan mo, natin ini niyaton maghaji. Maghaji huwa kas dumagka. Etin ini niyaton maghaji ka to dumagka. Antag, dumayan na mamaki ka mo dyan, paglalay ko sa magtawap dalam masilaram. Kaya manjari. So, antag pagniatan nun, lesi mikat. Umos niya sa namuha pinahin, pagbisrahin, pagtimay, pagbihitin, al-ihram min al-miqat yana pinna suwayko magganti samek ana samek putela ang miqat pinain yani iba sa ihramin dumeni ihramin magganti samek le so pa man tibi do parkalainin hanggang subay pag taymay dok pagpasapalagin sa amin kitibi kaysa duwainin lasi miqat hinang tanbi kaysa بين الإحرام من الميقات دو بسرانين كيسا يعني مجميات كولا سميقات كان بنسارة إن سوء نيات من الميقات ولا سميقات لجي أين روبون أوبس بقوس كو مجميات يعني بين الإحرام من الميقات يعني بين مجانتي سمك كو أنا سمك لو بنترون لجنتين لو كان جنبو بتاع اللي ساميان biar begitu negelahan amban miqat bisa ulai pegin tadi semekin ubus ien delumian niatin rukun pegi yene megenti semek lesi miqat wajib helai sayen hangga ame sikam samean suwe hapeg teimatan nuduk hapeg ene pengingat te do perkara le pegi amo sikya masalah kana manusia pinain bagi hiramin yana megenti semek le dumain aja iya supaya lai si miqat dua teponen kaisa rukun kedua wajib namun sini wajib wa rukunin tektabut kau si miqat usne kau man di sana usne kau perpium kemu kitriwan niat ne kau ene maghinang may hinang mengaji lay may pilang magkali. Ini bagi nang tawap lay bagi nang sili. Kemon na kuple ini apmun. Antag lesi mitat. Norus megaseksam megkawisab. Ene gamagenti sa meglay lesi mitat usab. Lesi mitat. Norus na sinin kekanam manusia pagtimain. Yeruin dembuha do Israel lai. Ye megenti semek leru megnatin gak tibisara. Bu importantin megniatin ye mengay kemerarin niat le. So bang megenti semek le wajib kemeran. Bisan kau magsemek le si Maka magkasari sa kaya nun sumegwa ini so kau magdam so kau magganti. Tege buno megenti semek puas na ang mikat. Gaya magkasari ilebeyan mikatin banggay kau kepegira ang mikat. Bang kau maghaji duk magubra. Saya importante bisan tayo magpantalon bisan tayo kapag sa maximum was importante sumali kung magniat at ng lebe si mikat upama ko tibir makaka karte senu ga nyanda ka kapag sa makasali sa bumo ka sebne aw maghaji ko atin umro wati betuan kun tapong pantalon tapong mag-diesel inibe pantalon na ulitin na so libais kay kaanan pagi bahaw pa sa amin nga sticker ni bisimalik sa amin ano ko badburian duk tikite pantalon ko na saya doon ko mag-isip na maghaji ko na rin makasari sumeruha pag nagngat ka panaan ng lasimita pagilay ko si Maka magkasari na gantian no yan bangga de seb no yan ay sebnek no maggantilay ni ko si hotel no tagatag ni sumeruha sumeke pin magdam sumeke magagi wajibin sumeke maghaji iyan da kami tinan ene niyan ine lengo blessing we parkala le
magsabihin ang iyan. Sabihin niya, nagsabihin magsamek bentel bisara. Supaya ang pagniyatan, magpagsamikanin, lai simikat. Bangubala ko kay pagsamek, lai simakan sa akin, sinon siya magkasari, suway kang magdam. Magganti. Sumegua, bang mang ikaw kapagniat, magsamek yung andang arak, wato na kay kanang ban may kapagwalawan. Magsamek na hadjala simikat, pinari, raming ka, magniat manghadji. Sehingga rukunin tambah no itu. Na wallahu alam gini kitang ko bang saing mo kanan pagkila mo siya. Ini pena pagya basa may gusto magganti sa meg kana magnet pinedi basa ihramin magganti sa megle. Kan bu importante inna malamalu bidiya. Kemon amban piniyaman Allah subhanahu wa taala amban kemon yene niat murel. Bangka maghaji gitu begitu. Dan ikut magsembahyang enggak begitu sehingga no hidaj dia mencari isu yang dia cari. Ini. Dia. Taruh kami kita sembek le. Pergi begini, silakan mengaji nasi. Kita mengaji kan, silakan mengaji. Karena mengaji, bagi niat kita kemana? Oke, big niat. Semua paglai de kita, semua ini kan, wa inge big niat kan bi. Big niat, wa inge big niat kan bi. Niatnya murah, niatnya mengaji. Niatnya mengaji. Semua magajiin pain niya atas telu parkala niat sumay pinikiri kaya manjari kaya mon ejimen mulahbat kita mo te binikem gay kita mo te bikem mo gani ya bisan pa sa inget was baranne pinne sandalnya samian pinne magaji tamato ko te koleko magaji grad ko te koleko magaji prat ko te koleko niya telu rukun telu biwan pegniat si pigajian tanda pengambura segitu syarat Nabi Muhammad SAW layang aman Allah Subhanahu Wa Taala. Hajiin naman ng buwa. Okay, ng buwa makaji. Sumegua niatin atas telu perkara. Kesa pen niat tamatu kerue niat megifrad ketelu niat megkirat. Terus ini hati niat tamatu. Ini kemon kam amakas maghaji soalnya wala. Bangkemon duman pagano ko bangkemon hati ng maghaji bitur hatu bang mepikilin kaba tahun insyaallah na so pag-ano sabsab asal masih selesai ko sige sa amin kita wan bisa niya sabi ko agad kam tiyo ko pagbalik-balik tiyo kaya ko sa pitan hatu masih selesai tibini ira haji temetuin bin galib yene pinne magniat kayo maghaji duk megumrah sedih magajiin, sedih magumrahin siya si lengan mitadeli. Haji tamatu bang kamu kata tamatu. Ngamus niya sab, akay ko. Hingko inabinin, sikual hunit. Sabi yan, suwi, bintanan na mo, kaya gumagumra, kaya gumaghaji, kaya sinisiyan, kita mana-mana, harus magluwas, harus magsagati, harus magluwas sa amin, sabi ko, nagkiran, nagwadya. Ini haji tranin. Ya jika nomor, ya pinne hajin pinagbo umrahin nuk haji pinagbo umrahin nuk haji. Sabihan dua hinang tilang. Kuat temat-tumian tu. Semua perbedaan ng tamatu duk kiran umrahin si tamatu si dirihanan ne. Pagge tematuin si hajin dirihanan ne. Pagge si kiran tu meko. Sehingga mo megboho maghaji megumra magtaus terus maghaji magtaus gaya inanuhan lai nuhin inangnin gabinekat minta megihram sayen pus bian anapin ko po okay ne sa yan sumegwa pagka ihrami bangka magkiran magtamatu kiran sumegua niya lepis na ibadat tujuh Allah subhanahu wa ta'ala ina lepis na sumaya kiupin na maghadi magbida maghadi nuk magkurban nuk kaysa maghadi ketel nuk kurban kaampa kaysa maghadi kedua magkurban ketel nuk magdam magbida idin
Perché tu si kita doktor sa amin. Niya pinain dan buat yan. Dia macam sedih-sedih yan. Hadihin sedih, kurbanin sedih, namin sedih. Nabus tamat tu dokteran sebenarnya hadine. Ini hadihin supaya kau nunggu kambing. Ibarat tu Allah Subhanahu Wa Taala yan. Naarak na ito ako kiranin. Pinagbawa na eh. Sumikuha, ako na pinpo pulang situ balik kambing abdo. Pulang simpo. Kibatan. Nani ada buah. Ini pesanan pine ifrad. Ini haji ifrad. Gene me umrah, sumikuha maghaji diretso to Jorapat. Nobus, Gana pikir kan bigre. Kemata kalau habis kudu si semaka batatus samia. Gana kurban ni. Napi ko na ini. Hindi, piye kulang sin samia, bang kami kaya bisa maghaji ko kulang sin. Bisa natin pamangan kubusin tel kalau maksa bang pag-ano semata. Napi ko maghaji mag-ifrad na kwatso. Nahi, pagbidanan, bangkit bilu si ihram sinitat, subay pinig tebi yenet tel dunia tidin. Bangkit mag-ifrad na sa minang mo. Bangkit magtamato sa minang mo, na jiron, bangkit mag-ikirad, tirahan sa amin na sinang mo sa amin. Noos, importante lo, upama, niya mata magtamato. Niya mata magtamato, buga na niya oras. Atau kapag naman maupit na batang, asal niya at lele sinitat magtamato ni. Tamato ni. Allahumma labbaika umratan mutamatti'an biha ila al-hajj. Niat nin. Niyan magtamato. Uus, nagiyat na sa niya. Anus pagdeklar ng Makkah, bangka magtamato siya ito mag-umrah el. Mag-umrah el. Hinahulog kayo mo umrahin. Pasok din ng Makkah. Napetek kayo laing checkpoint din hinarangan kita bigyan manjani. Anaping pagdo. Kitinin pare. Asal katan tu dia ni anu samian dia linsuan. Dia masuk dalam Makkah. Sumekuwa diretso di kita juara rapat na ini kita bereng dengan izin sana. Umus dari atin lai sana magtamato. Gani ket nag-umrah si jamaah siyang tuwid. Kasi gini, sa ingin musibah sa ingin perkara. Si tamo siya kiamat si mo, si ako, si Momar, kiaman negative tiniyaw. O sa ini piginan mo sa mabia. Okay na si Amo sa okay pag isa na magtamato kita bi. Sheikh magtamato kita bi sa amin, magtamato first time kita makat. Okay. Napekta kalahiyatin na dapat magkahinten no. Ito checkpoint sa amin. Nabu, kabiata na sa diretso ni si napinokin. Nilalala na panarapat sa Jorapat diretso sa amin ganito si Makkah. So, nagani ka pag-umrah. Nabuusan tayo matuwi. Wallahu alam bang sa ingin may karatulangan. Sumiguwa, kita bilu sa waktu kita maghaji, mene kita bilu ara-ara asal etet, asal kita pina. Bangin hinang kayo matuwin na kang problema na magdala kita tamato mag-ifrad na kita. Bisan mungkin di luar yang dalam Makkah kena problema ni. Ibang kau haji ifrad kana hinang dia ko pala na Makkah diretso ju Arafat hinang tu takra ini maguguple. Masa kalau problema niya sa tamato. Tapos sukat hinang tamato. Pag sakit kana kambal gini kata. Wallah wa. Hadis kan wallah walam ge ko meke answer saya sudah saya nekalan. Nang kene pene murah kita sih. Walau alam, dia kumakaca sa amin, dia kitawang kung sige, sumagawa ng bobo Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Naging so bentar usara imbalik hinangin. Masih kalau kami ihram agama sama maka nakapag-ihram pero di kali siya di pagkita mo sa dikatan kita kita mau cari itu sama Sarah. Kaya pagkita natin al-ihram min al-miqat sa magkisimikat. So, wajib hinang muna sa magsamekle. So, magbigat kayo kung makasari, magbigat magkiro ang panditan. Suka pa siya magbigat magano sa magsamekle ha, dyan mo. Makasari dito man kita sana ako tagdatag ito magumra ka magumra ko iturok na sa ko mo ito ka pa nuwag madriya buwan na ko magira no ka tigara man buwan ko na VIP ano pa na pasi kayo sa airport ano
lagi nama minister ranking minister Abu Kabir bikin hamil bikin anak betul. Lambat betul. Sudah kape. Bodoh kemudian tadi pelaro kai bagi maganaon sa noy pin dia at sira biginoin bagi at pin na kam kaya bang magumbrahin miyan simikat na gitu. Bagi dia tinggal magpas kita mga sabi. So masamegin na kay wajibin. Samegin. Makasari role. Kaysa hali keruwe kurban kitel luda magsadin. Bisa hadihin yan kambing wala binisaramian sumbay suku si tamato dok sikiran hadihin karena bisa ibadat tersay pinawajib ko asal sara man Rasul sallallahu alaihi wasallam sayin bang kaupin na dalam Quran bang niya tinan artano sobra artano sa amin magtamato kyo magkiran kyo sumagwa wajib subay kyo maghadi hadi urus dam ini hati damin yan multa ito rino naman wajib sikita ibang kita maghaji siya magsemek ang banmikat magkiti semek le sadi ni atle sadi asasa ni atle bila irusam umus bang kau kapag kiti semek le simikat bagi betul man kita pita mga mandia 7 juta plus tayo benutel di kartel umus bangga itu kapag semek magniat kau haji maghaji atau magumrah tujuh Makkah umus kaya ko pininamin dia keluasan diselin dia keluasan enuin yan enuin samihan bawunek limayasin bawunek keluasan si Makkah sumegwa kita niat kepan si mahalo maghaji magumrah ega kinangon magdisemek lay makazari sumegwa suwekeo magda Kita double deh. Double deh. Maghaji bang tamato inang mo double sedih si hadir sedih sedamle double lah double lah so bang iprad ke haji nun kada inu ne gani hadir ne yan kana hadir dam haji tunun Naika kon waktu damin nasi sapu bagi matala terge kan minta basta luna sila Makkah si Makkah singina pagano ngone raw lalo si pagajian dia pakai mencari banggaro ke tepina Makkah samia umus okay na claro si ketelo ini pinir kurban ini itu kurban na pagano si kita pa mahagajin dito sa Makkah pagama ka pinir kurban kurban na to sila na basa buhajiran tamato gema kazari sedih kurban sedih hadi sedih dam damin ada kok dibesarannya multa tu si Makkah urus bian ider mobian ini hadi bian ini suku si tamatu duk sekiran suwe kita begini saja dia bakto magniat kiran duk magniat tamatu kajinun asa suwe kyo nyehinang suwe ko numbai bian kambing turus si Makkah si Makkah duk si Mina game makalan si Pilipinas urus kaya kurban makasari itu si Makkah makasari si Pilipinas gana alakanan si amagajilay gana pagbitan si amagajilay so yung tama ako maghaji urus kaya ko si Merat waktu jual haji ko may naghaji pag korte si manabalik haji paranan si waktu pagkurban yan okay anak ko anak ko samihan si Pilipinas meli ke kambing hangkan tabot ene 10,000 bata le kurbanan kulubu sige la si Pilipinas tu kita atau ni sa yan tu kita si Makkah ni atau si yan Riyadh atau demikian magkasaru sa kita may kurban tu sudah tadi ayan ibarat sa diga ni alek alakana si pagajil kurbanin dana alakana si pagajil asa danum ni bang enen kurban kahniya sedi ibadah di haram ne galu bani suku si haji duman suku si umrah duman suku si dam duman suku si bansa di haram ne ibadah tu Allah subhanahu wa taala sedi paran dari nama ma dipendere si kita wi urus demikian bali sa penne kita wi tano ko maghaji pensianas tano ko maghaji ina tano ko maghaji ni amma sumagua haji pun tamato pai ketahuan si Anas ne ketahuan ko ne temetuin sa niya sa magkano kilomet nung bay kambing ko si Makkah sa niya sa sedira na yan sumagua pagkahat na pentabot
bulan sepuluh bengi batayin pekerjaan perubahan untuk itu si Pilipinas suka berkambing makasari usap sedih barat negara kanale ala kada si pekerjaan hangkan sedih so bang dua hari dok bin itu boleh dok tam game menjadi si Pilipinas supaya pengen itu si Makka atau si Makka si yang mina saya pengen nah saya Nerumian yang dah kita lihat nusamian lu yang dah mesti lu perkalale bang kurban rai si Pilipinas pina maganuin samian sampai netawanian kena janu kupinain kurban lagi si Pilipinas sampai kembali aku mian nah lahir buah suk turian pin naga aku pin dong pin make kurban lu usai kurban tu nak singin lalu saya si masalah bang kita sebagai pengenang mu يعني بين التحلل الأول دوك الثاني ما أنتم التحلل إنك التحلل الأول التحلل الأول مكينا مكيو تلو ركون كيسا يعني تبنا بجنيا ومس جاي لأن بين هذا إبراد هجي منويس هجي منورالي بجنيا توم أمان ميتان ومس Pepikyo si Arapat, dua ni, bikin kau dua rukun. Umus, peglai kau usap Arapat, tujumina kau ngeluntal samian. Telu, bikin kau telu samian. Pek mekahinan kau telu, makasari na kau bisan gay tujuh Makka, magtaus gay ke magtau pagpagsay, megganti semek. Nah, basta mekahilang na kau telu, makin na kau telu samian kata magajilay, bisan kau gay kapag makasari kau magganti semek, bisan kau gay gunting magkapagtao magsahi. Basta importante mekahilang kau telu semek sa telu hinang ngajilay. So nagawa bang lusi kita si Makka, asimina, gero kita mianano, banggero kita us magnawag nibag do gero kita anyway kita so kan nang samian gap anutan banggay pinagsuot us nibag do magunting lay. So importante bang uska bang telo ko maghinang makasani kana profile lain. Umus bisa naging maggunting makita kay bagunting us na kay magano kita sa mekle makasani ni. Talo. Dua wajib, wajib ya. Wajib. Kesulitan sekarang orang sabiano, mga syariah kan, sekarang mana musuh terbi mukadimah ni, nah insyaallah semana balik, teman bisa balik, bisa pergi insyaallah, dan mudah-mudahan sampai kita di dunia macam ini balik. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.